Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipud kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 6, versikulo 9. Ngamti siya sino man nga agtarigagay a pumaknang, matnag iti sulisog kan maipalabog iti ado aminamaag kan makadadael at tarigagay amangirarem kan kuana iti panakadadael kan panakapukaw. Ta iti panagaya ti kwarta iso ti pagtaudan ti amin akita ti kinagdakas. Papagayam intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Maditirik na pare. Ni, napusyaw kang agpaiso E di pa ilakal man na maditirik nak. Agawid ka no kasta. Sayang mati overtime. Si kakit di mat, agsakit ka lang arudan, dahi tapay la overtime mat, ti pampanunutan. Imawag man nga minan ni misis ko pare. Kwarta manayin. Wala. Agungat mat no jak makaipawit. Kasyam mat aday tabagin pare. Saan lang aday ta pamilyam ti pampanunutan. Laglagi pang pare. Adayo dito'y Korea apag trab-trabahuam. Nakitam je baro a washing machine ni Nanet? Adda aya. Ay na talaga abak nang dayjay ako marita. Saan ka di abaro jay TV da? Pabarwon nan sa aminan nga appliances da. Iso day ta sumungat. Ang mga no ibaga na nga iso ti pagsarsaritaan ta. Itay kayo kadipay ditoy? Saan mat? Amuyo, saan ako na marigatan nga aglaba? Apay? Adan baro a washing machine ko. Aya? Nanamaya kon. Agkuy-kuya-kuyak laengan. Ha? Kasta ka di? Cory, saan ka di gumatang kamot iti baro a washing machine mo? Ha? Kaano nga i-deliver da? Ano bigat? Gumatang kamot mare? Amangan mo't no hulugan. Hulugan aya, mare? Saan Adamot kwarta? Apay kuma ahulugan? Manungamin aya ti ipaw-paw itinakay mo. 30,000 iti makabulan. Oh? Iso ano kayat na ti gumatang iti appliances da? Mabalin lata. Ay! Makakatawa ka talaga, mare. Kat? Saan anak katagari? Idi imbagam agumatang akmet iti baro a washing machine ko. Sa bagay mo't kit di akat. Talaga a planok ti gumatang iti washing machine. O di ipay-pay sumon. Ay talaga. Jay ipawit nila kay ko. Igatang ko iti washing machine. Basta mang ipawit ka iti kwarta. Una yun, Cory. Kwartada gusto ibagbagang. Di na tayo kumustahan. Di mo kada makalawas adyak nagtrabaho. Ha? Apay? Ang saksakitan. Sobrang amin ti kinalamis ti panahon dito eh. Kasla saan ka anay ruwam? Anan mo man ti kwartaya. Di mo't kay pawpawit ko lang. Agreklamo ka? Dua, dagiti kolehyo nga anak mo. Mag-inot kayo kumamat Ay na, Lando, narigat ti biyag dito'y Pilipinas. Among matday ta. Iso asaan kan nga agreklamo? Agipaw it kakit din. Parlan daw, agpa-check up kan. Kasanong agpa-check upak nga eh. Kat impawit ko man ka ni misis ko ti sweldo. Anya? Nagadomat kami ti sauna, no jak pawitan. Kasano ka nga rudan? Makamuditan pare. Nalabas mo't di asawam, abusado. Anya nga rod nga eh.
Dinala pampanunutan mo ti kasasaad mo dito'y abroad. Talaga gimatang matgayam ni Cory iti washing machine na. Sika ngamin, iti panagkunam ngamin, sika laang ti makabaal a gumatang iti washing machine. Nakitam ka di, no niya ti brand J washing machine na. Ay na, nginginaan di washing machine na. Anya? No washing machine laang, kabaulan mat ni Cory ti gumatang. Tartarimaanan da matibalay ni Marina ne. Dakdak ko lang ti balay da ngam tuy balay mi. Ay, jak mo't ipalubos anapimpintas ti balay da ngam ti balay mi. Masapol anapimpintas mo't ti ipaaramid ko a balay mi. 1.5 million lang mati magastos iti renovation ti balay mi, Mare. Ay, basit lang mo't gayam ti gatad na. Estimate ko lang dayjay. Ang mga no abuton ti 2 milyon. Ay, kasta aya. Sige, Mare. Umuna ka. Ta sumarunuak mat nga agpa-renovate. Ha? Agpa-renovate ka mat? Wala. Aya? Makitam to, Mare. Ti anya, Mare. Napimpintas to, to'y balay ko. Abay, ang nagbayag kasi nung batam ti cellphone mo. Madamang amin ti trabaho. Adda trabahom, wano adda chicks mo nga as-asikaswam dita. Kanya ka man tin, Cory. Tila ibagpagam. Maamak lang nga adda chicks mo dita, ha? Apay nga imawag ka. Oh, makitam day ta asaludsod mo? Asawa nak ngam kastakit din ti damagam? Di mo kunain. Kagpaipawit ka man iti kwarta. When? Anya, sobra ka man niya gastos, Cory. Agregregatak dito eh. Tanda ni awanan. Mangipawit ka iti kwarta, ta iparenovate ko dya balay. Anya, kat namayat pa yung balay tayo ah. Naskan ang maiparenovate dya balay. Iso ang mangipawit ka iti kwarta. Mayat pa'y matday to'y balayo, Kore. Mayat ano kitkitaan nyo, nanang. Nga mapirpir din. Ay, Nakasarita ko ni Lando. Agipawit iti kwarta. ay na anak ko. Agurnong kayo kuma. Ta saan nga agnanayon nga adda ijay abroad ni Lando? Hindi, idyan na pailang Agawid to, inton malpas ti balay mi. Kaasimot ti asawam. Manun atawon na ijay abroad. Rumbang lang nga agsakripisyo, nanang. Iso nga rod ti padre di pamilya. Ne, Lando anak ko. Apay akas ta ti boses mo. Agsasakitak namin nanang. Anya, Nabayagan na ito, regrig na. ay kat agawid ka nga rodan Sana mabalin nanang. Kat nanyaman ti mapasamag kanyak dito eh. Makaamu kayo ni ti pamilya. Ay saan? Di ka kumagsaw iti kasta. Amu yung mo ti rason. No apay nga agsakripisyo ako dito eh. Ngam, kurang lata nanang. Ay na anak ko, agawid kan. Umay ka agpaimbag dito'y Pilipinas. Sakan tumanin agsubli inton maimbagan ka. Nanang, Imayak ta imawag ni Lando. anya man ang tibagbaga na aya. Sige, umunag kayo. Ay, agsaksakit ka no. Ay nananang, nalamok lang ang ijay. Isong agtrangkaso. Madanagan na kanak ko. Gagangay nga agpanatang Di kay ka di madanagan. Jay tupay kasinsin ko akoryamat lang ti ayan na. Kat kanayon nga agpanatang. Tanakaro ngamin ti lamiis ijay. Ang mga nunakaro ti sakit na. Kaano laang mat idinagsarita kami? Kat kunana mat nga agtrab-trabaho. Ay, Mahuhumsikla siguro, nanang. Sana bali, tadandanin agawid. Di kay madanagan. Kabailan na dayjay. Talaga, tsak pala sumrag kita, pare. Apay manan. Ay sus,
Apro sa mat day tabaro ko mo. Agkopit ti barwong ko. Anya? Kan, kasla marigato nak nga umangas. Pare, kung nakmutin ka, agpa-doktor ka langan. Inton bigat ton pare. Malala, aginanaka nga rodan. Huwag pare. Inanak lang dito eh. Iturog ko pa eh. Cory, apay akas ta tilangan. Kasano, awag ak nga awag kan nilakay ko, ngam dinamot song batan. Apay ngay. Ibagak ko anas kan nga agi patulod iti kwarta. Tamarugyanan ti renovation da iti balay. Malmalpasan ti balay ni Nanet. Uy nga rod, jak matpaatiw ah. Ay, napimpintas to ti balay ko. Talaga nga aramidak day tamare. Napimpintas to ti balay ko. Ay, unay laki din nilando aya. Di matan rom-romor iti silid na. Pare Lando! Pare! Adakon pare! Umay kan tamangantan! Nay, apay ngay? Di mo tan sumungsumbat. Diyos ke, dakas nagparparig na kanya ka. Tinasayaat, mapan ko alain iti landlady mi titulbag ti silid na. Nana, siyak ti kayem nilang doon iti Korea. Ha? Apay baraw? Anya tinapasamakan ko ana tita. Nana, natayan nilang do. Anya? Nasang patagay silid na. Natayan. Saan? Ay, ti anak ko. Panagkunagkat na atake iti puso. Lando, anak ko! Apay, Mare, anya tinapasamak? Awanin nila kay ko. Anya? Naatake ka no iti puso. Mare, J-Insurance na. Dakkel ti maalam a kwarta. Dakkel ti maalam kas misis na. Amang ano makaala ka pa iti milyon. Maipatarimaan mo tunday ti balayo. Anya pa iti serbi na ita a milyon. No awan matan nila kay ko. Itala ama amiris ko ti amin na bidot ko. Marinanet. No maisoblila ko matibiyag ti asawa. Nabayag ka saan kami nagkit-kita iti anak ko. Katita na nagkita kami. May san analami sa bangkay. Inibus na ti panawin na ijay abroad para kada kayo a pamilya na. Makonkonsensyaan na. Ano tinagkuragan iti asawa? Agbabawi ka man, ngam naladawin ti amin. Pagkawanan na kumahana. Dakkel tinagpasulag iti asawa. Lando, anak ko! Kadagiti adda asawa na nga agtrab-trabaho iti abroad. Rumbang laeng asalimot-mutan nyo, tinagbamban no ganda. Panunutan nyo kuma, amabamban no damat. Nga agtrab-trabaho, tapno laeng adda maipaw itda iti pamilyada. Di kay kuma aglablabas. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.